miremba abaami n'abakyala bwembaga nanfuna akamweno afunvuwe enkoba ise bantu oyo nimwe ne busoga erimu ebirungi kasita abaawo obusoga buteeka ife abaana tufenka bwamerezera kitubuuza okwonongera kole mwene yakola ensi n'eggulu mwene buyinza twena tulina omusinzanga kodi tozirabulamu oli mu lwambidi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola abomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola abomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola abomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola abomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola abomunonya n'omunyweza owangula. Mukwachi abana ba mama mwe baliko kwa Owa YY MEDIA mwe bali kutugoberanga mu bonambo za ifambi ku YouTube ninze Owa YY Yazid Yolisigira Owa ife buside mu bikado mbaire maze ko kwa ibango bali ana ku 5 ngati kola mawulire ku channel yife eno ngati baka updates bambi mbaire ndimu wabula ndiko kweno mu nsiko ndikola kola ko emirimu egindi egyenimiro bali dibutia bya Uganda byakwe yatasobola kugamagalala okuba nti obe ku bya befeno bya mawulire byonka bya YouTube biki osobola obutamala ako so tutege eno nere era nga oli kumbona ndiye no mu byalo eno nemu ku project dange denkola ku samba lya bikado nikugeza kubambi okufuwera isubi nali me bikado byange ene no waife. This is about 3 acres, so mubaire mu isubi anjira okubona nga abalimi basobola okunsumbuga munku olisobaga sente abali bakulima atenze tibayomba bize mu byange so nakoba nti kanefuriza onako anfuna yokumuna omukozi bamulala twide eno tufuwere ebikado bino so lero onakwalona sibi eno ndibye sawa ndala ila ndibye sawa nga diri kujja 10 tukali muno tukafuwera bikado ila bikali kuwa isamba inene aye ndi kwenda mboneke nga artist olwaliro kino kiwa kembone ekindi ekirako YY Media YY Media your best YouTube channel YY Media. So bambi nembere eriwo tuli eno mu bikado tugubye aye mu byona byona osaka kugubba mali katondo bulya yakuwa kukajja so ifa tuli eno ate tukame kusanga busale katondo ati katonda tugabira engeza bambi kyoli kukola katonda mwasobola bulya kubisa leziki so tuide twakola ku bino era ndidi nti katonda wange gwensinzo omulungi ndidi aida kungabirira nali manda twali tulimye ku kwebikado ebigora kwaye nali me bikado wabula ebikado byatukira byange byatukira obyagwire ebikado byagulira mwawira nti obitondere ebisoga Uganda yona nti ebikado byagwa so kino kyankosamuku ebikado okugwa kuba byandiza inoma nali nkoze ebyange ngandi dinga kulono ebikado byenimye katonda ali kujja kuningamu obwavu mbugobe mbuvwemu babula ebikado byatukira bena byone ebikado beye ebikado yagwa awe mwawira nti ebikado biri kukalira mu nsiko akatalezira biki bambizina nali mwabo ba victim abakosebwa era kyatubisa bubi nadala abalimi abe bikado nzenga Yazid we mwenali nkobye ebyo kulima bikado kambevweko wabula esente wononye esente tokowa nakuba no kaye bikado bize kwa katale kai kangezegeze kuku era nina isamba ti yaka nikugama amasamba gambi agali wa makaire agatukira mu ebyo biseera ebikado byagwira oba tulina isubi nti ebikado byatandise okwira mu kubeyi kyova bona buli tandise okwira no mu kyalo I had abandoned this plantation nali njire senga kandi kwa byatunizanga bikado bigwire zache twafunamu ayi nako bya nole katwireyo
mu byalo tutandika okutereza kuku oba oli Katonda asobola okutuyamba bambi twafuna akaja. So eyo nembera bambi tuli eno leka tukola akasente tukole bino akasente tuyida akafuna indi Katonda tuyamba akafuna then olunama nsaba bakiiki mulibona akasente engeri yenkafunamu kai Katonda atamba akasente kai ni mwenda kai kulya akasente kange kaidi bademu olufuna na akasente oli mu bikado tuliye tulikudaga kufa kuncho ndiye ndi kufuwera ndiyo ni munanga ali kunambako kuba mweta jaliru mwaga ine no mu bitundu eno ye bikado ye biri oyo mwene kajole bala mwayo kwa akasente tuliko atuye milimo wako wazana akigemamu wenko wakai akigemamu tuliko le sanji bambi. So eyo nembera ndi YY Media nenze kuba kubira kuko bambi lwache na kudino divinga ine itano timombo na kumikutu lero mbere nga nzirako tiri mulwaire nawira ko kaliye mikutu ejindi abantu bali bambise Yazid yakola bambi ndi mulamu ndi live and kicking, live and eating, live and smiling, live and laughing ndi bambi ndi mulamu babula ndiye no mukyalo mombera da kyalo ekizibu kiriwo kiri nti mu Uganda ebintu bikusobera nze nasomera mama yansomesa nga idinga ndikuja kufuna mulimo gwa office ntyame ngo omubambi mfune sente da buli mwezi ekyembi nze namala okusoma namala 2005 namala okusoma okwange namala okusoma 2005 that was my first graduation ebambi emirimu ejo office yalema emirimu ginafuna nagifuna mu private sector wa private organization nze nkolera ebitongole bw'abaana kyega emirimu gya government jane manageza kuna kuba application na akowa ngo kuba application wa attachinga CV ainga balinga bulinga kukibunga ekyempapala baseka buseke. So I was not successful. So nasalawo ndile mu bine byange. That's why I came up with a YouTube channel na kano they can tandikire wano at the same time nakwera ko kundini organization edinge meraire ngeni TV ngemeraire ni TV Spark then akola ko ebintu ebindi. So bityo so tuliye no tuli mu byalo teko bantu zira mpapula tulina de twasoma emirimu gyabula so twakatonole katwireyo abo yawo yetusobira nti sente yediri kati jiro kubona nga n'abasima bangi batanyisa okufuna mukulima emirimu mu Uganda mwede bulungi gya mwana wani ifwe a family de twavuiramu family tidali nungi tuzirako ku mwana wani muzeyi babubuza nti bambuza ati bovira wanani akozala mboyala nga ndi kutandika wala mbuyaka so ifato zira ku mwana wani ninze mwene so tuchovona tuire no twachegemeramu musaga akati omuna ko kawa makera ndiza konka ali akasubike beta akawama obo ifweno akasubi ako wekaba kali kulanda ezanti obakaje kulusubika gemo ko bichi kajanga kali kulanda konka kalwana bulwane kageme eno ayo joko tinga katuse waigulu. So olugero ifa abasaga tulwenda ino era wobanga avuira ko kumupuga baka gulwane mbere enu etali nungi ya family owo imwe kituyamba kuku bambi okujja okukola n'amaani oluzungu bakyeta precursor nti kikuwa isubi nti obo oli awo yojja bambi bisobola okuteera. So gakuba ati omugafuka wa makera ndiza konka fo tuliye eno leka tugezegeze kuku tubone Katonda waida ndibya Katonda bizibu andi diga kono kolo Katonda nali mebikado byange bingi bikado bitukira byagwa Katonda kolo yanvamu. So this time I pray nsaba Katonda ati this time engeri yensi yene yeri kunsiga kulono ndakufuna muku ko ebikado ndakufuna muku. So ambiye nembera nenze bajasi kubala misalamisa muku ni wali eyo bambi wobanga wena embero ekali kuterero tabeno wedundeza edye byokuba obulungi okolonya sente TV gambo nti yogera bwogere daida okola bukole. So tobe yo no yogera ati omwaka ogonja akola kino omwaka gulenja akola kire. No, getting money is not about talking, it's not about words, it's action bigambo ekyo kyoli kulowooza okukola nendo kitamunkolo ojo okole. Eri abantu abandi abali nemikisanga yazalibwa ngo wibali yitaka yika 10 yika birenga bambi tibadikolesa yeno mwagana tubanabe yo mutawuni wa mwagana nga yena alikuwaya ati fatuli ne yika 15 eda yitaka diriweyo
abantu bapangisa ku balima ku mwogo nga bambi ali mu town yazira kyako bakoti kale olina itake lwa tujja wimono olima season wandalo bo olima dumo babidandali ofwe ida mu kibogango ofuni amajja so nekyo leka tujja maiso n'okufuula tulibona amaadi gali kuida tulikwenda oba oli awo amaadi gajja okutandika ogwanga idagali mazzi okugema tutukwenda kayikwira eno ndina emirimu egindi kuba ido nenze ntandika okukola emirimu gyange egyo egyawolokoso so leka tukole bambi nenze balamusakuku nakusharinga kuko nimwe nze Yazid Yolisigira bambi owoimwe owoife tiwala tenswa za kuogera ndi wabo sede mu bikado asobola oyo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula nenda twekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba mbalika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo bananso kwemba kwali mairayi Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula katoiroboozi kiri neryembeera abantu Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula niwe yadiboga nfunirya Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula enumba y'oli muti yandibaireyo Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula omulimu gw'okola ati gwandibaire gugwo Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula sente yakagute koye sikubonabona ono ni munange Jalil yenkoze naye rero nanambyeko kubambye eno mu isamba okufuwera utola mu ebisubisu bibino obeta biwid tuli kufuwera mu bikado muno nga nkola iseedagala beta weed master nakozesa ni 24D then waba werindi babeta bati mitrin ekigambo mva kukyerabira ekigambo kiri aho ndakidukiranga nga ise ebika bisatu eby'eddagala nabigaita nakola nga abasawo bakabatya bona abasawo nga abebyobulimi bambi abakugunga we bankobye twata mu kidomola twakozesa ekidomola ekyeyita 20 then twata mu ibomba lyaife lino eryeyita 20 then nga tuli kufuweranga era tulowooza nti ogwefe tugukoze buti ebisigaire kulingira ebyo bibatukobye bambi abakugu kituufu aisubiri nafa eddagala lino tirusuubira kundisappointinga kuba it's not my first time mbe ndigezesanga kuba ekyembi ekiriwo nti mu Uganda nti tuline ebicupuli nga eddagala lino abatandika okulicupula osobola okugulanga eddagala nekika kirala ekyo nekyokolesa nga kyaita wabula ojokola nga balicupula nga tinire lyene original oba oliawo so sometimes tufuna okusomoozebwa nti ogula eddagala aye nga neryo wabula nga ecupula lyalobaako right tusuubire kuba nti lidda kutukwera kuba benguzeeku outlet akaduuka kenguzeeku bambi musaada mwesigwa mulungi so oni Jalil
bambi na birenga bambi anamba koko Jaliro tukomenkereza emirimu gyaife bambi egyokufuera ebikado era okuva kuncho tukali kulyako okuva eka okuida ndire busumbusa bubiri nana ku nekitundu kya kikopo kya buji iwolire ki zeno okuva waka kwange chembaire ngandire ku kuncho ko by'omukyala nti antera ku ka buji speed nalwayo ko bikopo byange bibiri era saino ne biri munda munairwa kubanga ifa abasoga babanga omulimi tusobola kubanga muntu ali mu kibuga ndi sabi neno lowoza akola ki kulya era nze saage no ndibona nga nzira na tabu ino wabula chensoso kwebaza abantu abatuuliza mwena nti okulima kweffe kwe tulirimamu bambi tikwakwekaka ate tikwabukaalubirivu wabula olowooza kufuna mberi mu maiso gyokola ki gyolaga tikukoba nti oba mufunino oba ozira byakukola no wabula meetinga kuba nti ofuna mu maiso gyokola ki wetegekera Jaliro we naawe iwo wangalire mu bitundu by'ekyalo eno pegano owangalire ino mu byalo eno nzemba mu byalo busede amana bakuni mu town embere y'ekyalo eryetya okufuna akasente akakubeza wona kutukubira ku kifani mu kyalo mulira ino obwavu embere eryetya munange embere y'omu kyalo muno nga togiwangalire mwera nga togikuliremu togisobola lwaki eriyo n'omuntu okuva enkyo yatuuka n'essaaga 12 ng'ata n'ekikumi akali ku kitamu ki mu nsawo olw'okuba embere y'omu kyalo muzira mirimo jamangu jana chewa supidi joja jokole ofunemu ekikumi wabula seno tuguminkiriza wobolina kandizi ku kigogo olusi waja wakatolayo wakato abango oliko wadawo wakafuna mu amenvu gewe ifene kiwogo nusu 5 omuntu yaja nacho wajokola tibogo yono saino omuntu ewe ife guli kunusu 10 omuntu so eyo nembera je tufuna mu kwa kasente bogo yetu gula mu town sinje bibiri bye bisatu ifene we ife muno gwa nesu 10 ewe ifeno tinebuza ojo kwagana mu kyalo ngola ikutunda ekyogo kya bugo ya kitayirawo kulugali aye okuva kunju paka igulo jo bonanga balira kuwa menvu abiri aye nga atali kutunda 10 nga tibali kugalya kyalaga nti timwenda kulya menvu bwavu no butuli obubi era nekyo kubiri omuntu aje yasoka aloza atole 10 ekyo bebibiri agule eryenvu aye ngeko omwana aja kwenda akasukali saageno nekyokulya ekiriwo omuntu atakukachayi kabuji yanwera kumboli omunwe mulala oba mwogoyo basala mwerero omuzira waina bidandali mwataku embere y'omukyalo bana ife tuli bubyairwa kuba nti twewayo twasiganga tuli mu nimiro muno tuli kweyiya mpola Jaliro batukoba ati mukyalo ino mukyalo embera mbe yebye kuba abantu tebayenda kukola oyagananga nadala bavubuka emyaka gyefa basinga bali mu ludo kuva kuncho baba bali kuba 2 3 ki mpegano ekyo nansoni wako inuma lekanire tumwenda okukola mu kyalo muno mulimu abendo okola n'abatenda akola ki mbegano bonanga bali mu embere y'emikono ndoze eriyo batoloki obusente bwaibwe kuba omuntu okukera kuncho waja mu ludo waja mu kyeso obagana mu matatu yaloba kuba kuna time eroza kujakola musana nze nsubira nti abantu abo nabatulugunia abo bana batwiba kwemboli obwire oba yaja mu itokero yalitema obwire yaje yalifuna mu akasente olwokuba omusana azira bisala bikola ki bikola so muna ifeno mu kyalo tikoba nti oba bana butenda akola abandi bendo okola abandi tibakola ki wabulanze kyensaba nti fa basobola okubanga twekolera ndikwenda mwongero okututawalala tubewalala tugemagane nganze we Yazid ombereirewo emyaka n'emyaka bukyotandika kulima mu byalo eno ezira woja mu kyalo oli kulima notakola ki notandeta oba notankubira ku kasimu eiza twagaine mu town baba tobula 200 oba 500 dompa ni mbaawo chovo bonansigala nganka atambula niwe era nsaba bawuliza baifu mwena mweno muri tuli mukono gamu ekyo tijja kuba ni kyendogera kyona akabawa akatono olimenti okukampa ku mukisera kyemba nkwagainemu saba bawuliza baife ndikusaba nti mwena je muri wobanga osubira okuba ni wolukozo ofuna akasente baba mwire mukulima muyiye embera tubone kubeza wosubira kufuna woja kudagana nga diryawo osoka kweyiya so amena neirobozi nsigere ninze Jaliro semwogerere okuva ku kalake wange bufutula district iganga namungalwe yona igombolola lyefe mukama wange wanjisebo akobyo ti amaina neirobozi amaina gabagandi neirobozi balindi neirobozi liva munze mwene nga Jaliro ekikoba elina solo kuba elina solo kuba eirobozi nerino lya abantu lye bali ekola ki lye bali kwa lya ndikufulumya okay Jaliro ngatumaliriza yesebo atenda kukumbere ne yobwavu yonkobeire tuli kubona kubambibwa ineku waliwo wenvu okubitanga breakfast nga ndi kwida ali amaka genda genenga omukazi n'omusada n'abana abana babeva ngabana
ngaba mulimu n'abakulu nga bali kulya fene kuncho kuno kuncho n'amajani fene n'amajani imwe kukyalo eno kumbeere ne tulimu eyo butaki eyo bwo kukyalo eno abantu bakoma batya abakazi baibwe kube byetaaga wero bwafu buliwo amaka galina okutambula genda sente kibiriti amafuta embera ibone dio omusada mufumbo wokobye okumotya mukazi wokumbere eno nti akasente oli sofuna katono mpega nonze mwembere yange jenebesa munabakazi abango bano omukazi wange saage no ngaiwe gona abawidi ku omulala abakazi mba nabo era ndi nabo mbonga bameka babiri aye mbere yange jemba kumiramu ngemagana nabantu oti nimwe balimi nze mbere yange yaleka kumfuga ino ndi Yazid lero ndiniwe nideda kubayo wundi aido kunga makunjega lero kuba tino machi tino mamulimo mbenga nze wemba nemererwe okuli emisana egulo ndakufuna akasende kena banfunie wemba njiro okola solo katitenkanye no mukaze egulo twali abwache nchongo omuntu taidi obatu asuze obatu alire so yo nembere yange yenkola ki ero omuntu okuli afeno yo namajani abalimu akasente akatono kali kusubira nti eda kukali echemisano beche igulo iyo nembere eri mukyalo muno baba kale so engeri nga busaye no kuva kuncho dio diri gulo disibye tuli mu bikado munsi tuli kufuwera idagali ndi kurango oli kufesa nga idagali liko kuingiranga bikibichi oli kujja kufuna akasente kandi kujja okuwa ojja gwira abantu bemere mukazi bikibichi busaye no wota mukazi wo sente oli kumudaga noyagana ngeri ali kumusigwa ali kumwenda kyecho kukosa kitya mwe mbuzize ekigambo ekyo nze nkoyo ku mukazi mfuirawo ero omukazi kiriyo titaka ebyo mbifuira ko era tindi bwonkola baba ero eda ku mukazi wange nga weka kasa agona amazima era kyo ndiba kobera nze mukuseyo mbikado mukazi namuleka gaka nga ndi kubona abona anti ndivo muno ensi yenga lodona dona mu maiso fwese eyo noneike bikado biri kusala nga ntu kaka nkutaye mu bizigongo wundi atandikirawo awo lubalutalo era gwakiri wenta goba mukazi ni mananti ni wo mwenda aho tubugwa bwene baba yali otakanga bantu ndi kukanga ayecho nchogera nti mumbo nabona je tubona abona mu Yazid weno oli wano nga tulibona abona mu kikado muno wajiro nirizo omuntu wo waka mechikume chewe FCC sano kandi kamutemu akazi owundi atandikirawo kubanga ali gulu banayi kubiti wenta goba mukazi nimma namugemyeko oyo gwengwa naye ebigo akazako bamba endi kulya ku balance diet enda akyusemu ebya balance diet mbyenda wovuire wange ngojire weimwe oba ogira joli balance diet aye wange tobikolera oba oli kamoga ali ku kamonde nze wemba ndi kamogo nko bya kamonda ja kalirega gaibwe oba yaba atambulire kuba ebyo babitukola ene time babikola bajati ndija kuwa mama nga alija mu program kali bambi tujja kusika gano oyo ni Jaliro nenzi Jaliro akubya ati ndikwenda kula musako ku bantu ifana kwa no leka ntukuteko kumpewo YY Media ebane bwa banje nse wena bambiye kubone oni Jaliro osobola kubanga weno line milimo bo oliawo oli kwenda ja kukolera kwoko ayingo sasula sente Jaliro musada mufumbo ayino ovuranizibwa tolowozo ndira kujja omukolese mu nimiro yo omukebe ko tigolola no olina okumuga sente oboza sente noni akwa wandi so Jaliro abagano osobola ogemagala oti Yazid ndazera Jaliro ajja nkwere kukuba mulimo gundi bambi musada mulungi akole milimo bulungi mwesigwa nze nadamu bine byokulima atero kola naye atero kuba naye mu nimiro dange ya namba yamba kuku bambi tujja kuswika mwe bale kuba kunga mutu goberera abakale subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos antumira kukuba hasla banange eriyo omukyala mukwano gwange ali munsi ya Dubai bamweta Sophie mulu Sophie bambi webale kupambana Sophie bambi nkwenda ino Sophie ngoberera ino yes anga abagobereza abandi aye bambi kai alagera nga afayo bambi ayenda ino byenkola era supporting ino bambi mbalamuisako kubambi ababeyo nalamusako kubambi abantamu kwa amani eriyo abantu bamami bange abantamu kwa amani yakuwa kasente ngoli mwavu ndino omukyala ali munsi da kuli eyo bamweta Mami Helen ali munsi da California eyo aye oluisi akula ati yampa kwa kasente ku mobile money yakati mutabanyi akasente ka kujogule ku matonweko mami ne yanza bambi webale Mami Helen Kweres eriyo mami wango wundi ali mu America emwerabire linalye yena oluisi bambi akawati mutabanyi akasente kakano webesewo kuyampa kwa kasente eriyo mami wango wundi yena ampa akasente ali munsi ya Sweden tijja kuba linalye abantu abasinga batuyamba tebayenda kwa maina gaibe bambi kivobona
eriyo bendogira n'abandi nalaba kwogera mami wange aiwe nkobo lisensi yalimu aba yetegeire mami nsima mami yali mansi ya Sydney atero kumpa akasente ati akasente kakano lyako mami webali kwelese mami Recho yena ali mu USA mami weno tera okungemera kuko era mami Recho yankuba ati yakuba ati leka tukupushinge kuku weno oveyo kuku abona omutima gw'omuntu oyo kukoba ati nga tena akuzala atole no mukyalo we nabenga kwongera nga cyo kindizamu amani kukola ngeri omuntu ali kukoba ati tulikwenda wala ndikola tukupushinga kuku weno oveyo kuku kitegeera ayi nga tena akuzala olina abakuzala nga tiba kuyamba oli bana abokumba ina bali kola ki oli bana yes omuntu akwati ganze saa weno yobwonamba osingana wekike kyange so mami Recho bambi webale mwena ababeyo nga bangobera mami Catherine mikwano jange Priscilla eriyo Aisha oh my god where is that abali abandi muno mu bwongo eriyo aliyo wobona make sure nti woba mukwano gwange ati sinkuta ino ni mu bwongo muno ababali no mu bwongo kai ba extra mail kai ba namba ino bamala ba namba ngo omuntu omulire kizibu yakulingamu mami Agi webale eri mami wango wundi mami wango ndini ba mami banji abasinga kunamba ku channel eno nadero okumpa ku sente edange ngateda kuyamba abantu balwaire dada baba bakyala ba namba ino bambi nabatero okunamba so necho ni mwena abaye nibagobera YY Media mwena ni mumpa obuyambi era nebazana babayamba abantu baife ababayenda obwetaafu bendeta eri embozi denta kwa YY Media nga abantu benda okubayamba bamuzibe bani abandi abalema abachi dona those extraordinary cases edo eri abana mbaba kuweza ku sente mobile money nje namba abantu abo mwena bambi mwe bali kuyamba niwe wabona abatugobera abo nembozi kwa YY Media mwena mwe bali kwenda nze mwe bali kwenda timu yange mwena ndi Yazid Yolisigira Owa YY Media ifatu maliriza mweteka tuje twireyo tufune ku kwako kulia tuteku ku mabunda jaliro ne yanziza kale zena mnange kale era ndi kusaba nti aliyeyo nayo ngoyenze okuba ngonkozesa bitira ku musado ono nga bulido ada kubanga akuntusa ku ayenze nenda gwenkoleranga nansasula kubanza omusado ono yanaza dacho vubo nankola na mani era twabaawo niwe mbeno nimukubira akasimu ngamfuniye mu obuzibu mwangu okubanga andirukirira mu bwangu so ndi kusaba iwoliyeyo nawena nga bintu byakukola mu nimiro ndiwo era ndi mwigumivu so ndi kwenda abatuliza mwena zena ntumiraku abali kutubona mwena ku channel eyo ndi kwenda era katonda abawe mixa abawe omuliro obusobozi okubanga mubona video ya ifeno no okubanga ewako teyanziza ino webayo omukyalanga ali kwenda kwa mulima ejja kumukolera waka munumba ye kumusanusamu oyo be ayi ngajja ku akasente ngajja kumusasula kumusanusa mungere kibaba era jyo mukisenge nga azira musada ojja kola ngogo ogwo munange muna kuibiri akuwe yakasente ogolole lwakwenze kaya kwete oyo owekanza amala era abange beni nabo bamala oyata bayo mpozi waba nga bugala nga ayenze just mukwano mukumbali mbali awo tusobola okuba wayenga ndina abantu bange baka era ngeza kweno nayo ya babanga baba bulungi kale babona bulungi abantu bange kale tweyanzize ino mwe bali kutuwuliza jaliro wa kigambo bambyano na tubona ze nangeza na musaguta munamutamu ku bigambo mbone bigambo bino nabambi atija kusika bambe mwe bali kubayinga mutuwagira muje maiso no kwagira YY Media ndi Yazid Yolisigira